Kani kediga batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kalalong ke jingkemen ke bakrau ya ki nong shong yo bat ya ki nong khayi marrap ki ba penon kam ya ka yo ba Shipor halat Smit kum ka jaka ban kamai jakpo Hadien bala Plie Biang ya ka ha ka arpoi tarik unailar arajar arpo ka bala kenjo ru jan shi Bnai kenti naduk bala Khang ya kani ka yo hau Bnai naitung arajar arpo kum ban supentip ya ka yo ba Shipor ha kani ka jaka la Plie Hadien ka jing Khang dam ya ka shnong ka thau na ka daw ka jing sapriang jong ka jing pang klam covid khat khandai Henry, hau Bnai naitung arajar arpo ki Borsen Shire District kila habban Khang no yakani gayo Hadien ba uwei ubriu ubala test positive COVID kat kendai ula wanrung suwari syagani gayo Hadien bala Plie Biang yakani gayo ki nongshong yo kila penpau ya jingsung kemen bat hagaju kopor kila ai khoblei yau MLA jongga nongkrem constituency uba lambor malnyang ubala shimkhia ban penurlong biang yakani gayo Nakaliang jong ginong shong yo kila kularu bakin bu renti ya ki kendon bala penjari da ke sorkar jela lengba ka tanat jong ka koit ka khia na ka benta ban yada ya ke jingpur jong khnyang jingpang covid khat khandai kinong shong yo kinong yalam shnong UMLA lembat ki bor penya district kila penpau ke jing ai khublei ya ka trai jaka ka kong pi khar kongor ka bala ailat ya ki pai ba ban penlong ya ka yo ba Shipor hagani ka jaka Kadai ha surat tu Kamlong sel ini komunikasi, kamlong sel ini kita minum dia kamlong sel, tapi tak minum dia kamlong sel ini. Karena kata-kata nak kalian dibuat berekmi, bila orang ini bangin hiar seni serupi, tadi kan cakap seni serupi lebih kesurok seni. Ini ramai le utai, rangkat kecil terhilang coba senang Bnai, ni belak belen ya kata, day magi kita pelih kalanti, kita bikin kalanti ini, hak bangi yo kata kalat dan ya. Madanya bela, madanya kamai cepok, nak ni cakap. Tiada nang tu Shipor, ni layu kecing susuk, kani kebentang ni kini kesulok ter. Berhadu kapur kayu kahir han, namar ba gimana kinong rep kelasah menbun. Kelasah menbun na kicur kisosau, kicur cengang, kicur mendok. Kalau kau gimana kami nak kini kita jengi kira koi lu nak kini kayu. Tiada nang tu ndak kayu kahir, tibijur ilawan ba kani tak kamu kesian. Wah, kamlong si pasingan namar bani sesong harus surok tak kamlong pasingan. Te sakawai long ta kacaka kada kacaka cungka PWD te kamdai ni kaba long kaba babit ang gitma na kabanta cigi begini song yo. Te ada nang ta ni lawan kunta ilong ini ba ni haban Khang mai kani yo. Ada nang ta ni kinong song ni kibe song bukan kani ka khanya kada kacaka ni aslang ni mai kulma cumur. Seno ngin lek mata. Sayo ngin caka Seno regi umdan cakar, ila sama ne puma cumur kata kapor. Teng ila yong ye sadar, ini le pun sadar yong waktu selai. Ada pedang kata kecing lok puma cumur kena suyo barokai. Ngai nak kalian di nomor Bnai kis tentang kecing alam ceng sadar yong waktu selai. Kata lah ini jarap ini beri ila kenti. Kelam dah penpau ya ceng sungut nak kalian di try cakar, coba tiga cakar ini. Rengkat ke cinta lelang jadi. Hadien bagi lah keluar jemur punta kata resmi. Balawan Khang kata kayo. Ni lasang menyafun istu sini benuat ikilat kicinyarap. Namar bakamar kalabun lah kata kopor. Musosau labun yang mempercayai ini gimana. Amdai ka masuk ini simpi ya gimana simpi nongrat. Amdai ka masuk ini. Imbu saya menda sayo dan cakap. Senu dan cakap. Dan range dah kecil sebelum musim tu di kerajaan baru di nama hum di medu dah kecil sebelum musim jadi di kamu buat puslai di air pergi cakap berkendali dengan nak bentar begini ya kamai cepot nak bentar begini yo kan dia kini gimana masa kita kinorep yo di koi de nak kata kan begini klem dapat klem ya kata apa Plie kami kacakah ni aku gila punya ibu tahu kira itu kayak plastik itu. Plie kami kacakah ni. Dehang ni kalau long sih bahan aku tahu ni. Amar bah pangta sih kesurok pangta sih kayak itu. Dehang tanya lah yo benda song san. Shipor lah kami yo ni. Gila kata kacing song yo song depan jadi ni kalau long kami yang ni. Ini hapon keranya kacing sisa. Ini nomor banlen ya kata. Badai nak ni kata. Pada kumai kejaka pihak bandai siapa mai pat kejaka
Amday tang namar badon tau yang jingpang hendai namar abun beriu palat ak surak ba. Let's say lada badon ke accident man kon shime ke jingkat kle. Kalau ke besuk ban kedau kti yo wei uang. Hendai kalau ke ba haru kata ban shim ye ke jingkat kle halade. Kumu video habayan wat yang hakani ke jaka bon sin na tudon ke jingsil. Badai na kadai kadau ngajuya sama. Bagi nombet kamsnong lagadai ha umparnai, lagadai ha ormasi ujo, lagadai bat kentan manro. Kadau ba dau san golong pangim kwa bagi breu ki jungi. Kin ma ye ki jing nalor balak dan lupa uniu yang jing pa. Dena kadai kadau balagatai ke surau ngakan ba katu ke janmit hakabang ngalawan. Hadien balayo ya kajing ujor nong ni khamat ro jong kathan. Banong bagadon ka jing sir nasmung ting ki pat ba ki jungi. Tungin ya wat la wat denti. Kunno bangin penyo ki ka jaga ka babiang. Hak ba kinlan. Pantang nong ni yang jingpang hendri ba kinlat ro let's say na kinu gnu ki jing ja ba susi. De har to ka janmet rangga ba tiramba nagas no umparnai na ulmasi ujo kunjol kentan man ngilaya wanang bangaras mongo higi try jaga habang ngila pa ya ketiga jaga yung kalai ben ban penong yo ya ketiga jaga nalor kabala don lupa hante jo kajing khang ya gayo nado ka art pulai tarik Bnai balalit no kadaba kalong kajingwan jong utau beliau yang ke head department, he declare bahawa yo ia kejimpang COVID-19. Balai ngong gani balong kejing hingga yang ibaro. Nomor ongsim itu yo utau beliau kebening kong kaba mauro mito yano badan hagani gayo. Dibasyong marjan ro kimito iwe pa. Kabala bo ya ke head department hagajing jenja kaba crown. Hakaban le ya kata ka Biang ka kentin mangway contact tracing. Kapag yano uni orang ba ula kendo ula kunjok tinem yo ulali di siya hagano ka siya no mahabakali undan bala menjuba. Hoat kade kayo. Let's say ngimi thua iwe kumangi thua ikibahiyeng kibasan kiparlok lojong. Hindi kani kapor kamsya ingi bangin le unta. Ladang idan hagayo ngide bandang ke jingkit kle bantep manu basyong sekal yang gaman manu basyong sekal yang Biang manu basyong sekman manu basyong sedien ndai bangin yalor ni kata kolong lada jia nyuma kolong jia ndai lada jia ngila tep lupa yanong ngila pendo hadukan jongnong ngila diksha hakadukan jongnong ibamja yanong ngila penjokti ujor ngithe nei kadok ngithe nei nabaladang iong dadang ikeli yung turang ba har tu kapor bagi keli na kalyang juga health department yung dukan ibi dukan kathay dukan ubado sibon kibado sibon kithay sibon kibi minwat nei itai bi iba utang orang ba ulakendo daling naman siya utang badeng yung ba maung ulat hejur ngaru ngadi badeng haye ngadi go pedeng haye ikot badeng kelese ngalak bende ngaru mo dese ngalak bende ngaru ndai kade ke jingkat kle jonga ladang awan ngani ke yo ha to besngi kelade ke kamram jonga bangan syong terpang khat sausni na kabenta jongno umdai na kabenta ka sorka na kabenta yala de banyak kibai kibai jong Darangi Khang yang ketua yo hato beski ndai bau video lani ka sorkar ka isi ye phigi nom yo kade nomor bangi don ka jingkat kle kade nomor bangi smotho batang na uwe la ban por shado kumbal lais pa ngot lada undang bila jingyada ma yang abang haban kedokti hak tu kipor kibabun ke bising deng mas hak tu kipor yang social distancing shim aten but kadang kamram jonga nomor banga it but banga dami ke jingkat kle banga haban kedo but let's say what one mile lada bangta
in haban smooth only klam jingpang kap ma long ba an batai bet man ga por ni de ki bet pang kada ngapang na sitam nga nan haban smooth mo pangan sumar ya de badai nagani ga daw bala hap ban pun slam ya ka jingple jong kali ka yo no ma de ka contact tracing him shim la ban le hendai hagini gisngi ibang ayo ka khobor ila de penda ibahin bahasem jong ta bayo positive ila kala negative but namar bangim shim yo anu ka jingu jo nagini gilai dorban badan let's say badan ya kita ki symptoms juga coronavirus kyong ba umdan badan balong kumta Nagaliang jungi MLA ila betha ya board of district administration ba enle ya beton ka ngen thoi phi ga jing sisha lada ngimla ban pendak ga contact tracing nginumla ban play ga yom ta kasi nginumla ban play ga yom ta kasi bade ga jing play jong MLA ba ka khanyo tare ya khat ya jingalang jong kini live dorbar ban ka patna ko video berharga nilayam nerjingut fujiri orang ba klam da thau shano baka jing thmu ba kongsang kalong baki longin long sang ki jungi kimdei baki ndo ya ka kamai ka kaji jungi ngani thu e phei ya gala Smit ba kandai ka yo delang jogane ka than ke jungi ingis kam mangin sala ban punulong menin gidingong na po ka agriculture department yung nga tumnongin niya le yung ba pay pilapa ay gijing to so menteri budi pet yung kam riyak ba ngilaya iya yung meeting ban perkhat na menta kayo dilang kabahe tengah kuwa banya dalam gijing ya penbet hadin janganay kuwa banya siyon o pay pin yo banya penbet kendit kenang ba kanong gijing mentoy na mata kipad ba kanigatahan Paralog bait hanggang por. Hadien balawan kilang kumi hayin menmit. Alaong yaginay giparlok nganya tuhok ipay. Majanong wan ralut katagamar kaba mapay platit kaba pimla ban penay ngan kitlot mga. Andai la su kumar don boong don gadokha don boong tipton jimar kuno tang asu ang takot kumar sa ingan ngong gani ka kamram ban pen urlong mo kirki na banta gani kayo kabadon hangnay namar bangi tip siya bakipet menta hapo kajinglong jingman hapo sa silong la play kayo menta la khangdam biang la play la khang Siano kinpoy giba play kinongrep joy giba mestiap tristom mestiap bam damit ngiding buon kung kita kinongyin siya nagatahan ng joy day na markata ngasnotanat bangalong ng mikmat jong ganay kakonsusi naman ngayon bat kung kita gijay longyin ibadan hapirang jong gajing iya nga dayo ba huntang kumsim banganyo abang kiner yala kikitay long ta nong isnay pa ikiwe masalong kung nay nga try buloy nang yakuman sir nga pagkatan gijik nam ta jik pay pa day na magata ngisalapan punulong yakanay isnay wamata menen nganit huipi kung polok ba iya nga san sitiyang phone gati siya nga kong yosno pa pinay play kata kayo mga nga lalay bitchakman yung sir kordan patsan pipiyong na play no o nga tanga malapit siyo ang marba kipapalay kinong siyang iyo lakta kakamay gaji hayang siya so ha issue ko dar nagong sitiyang miyadro at ang mga matang snake nga nalibit ko sila diyong play kayo ban nabanda diyong no bandin mo kay haba piyem mo kay day mga bakmenta ko haba piyak sangan mo kay day mga baduti do diya day na markata kanigas na yung kanigas na yung kapakamen niya nga. Bakum batak rin tuwi ni kilong kumi banpet bagani kayo kan batiang nga maong kani kayo kan batiang madama pay pipanay ya kan uksak mo nga.
anong nga ang Khang ini kayo. Kata nga nakyan ko siya kita. Hanay lada ka doon kajing pengkhen niya ki kendon kata tagamot ngimtip kuno kan batay. Tengah tip siya nga tayla kat san singay menta ba Khang tam. Kat no kalak ta jur na menta jok kay bro. Tengah sngo hani upor kot kubor pinang nga tharay higdo gisngay min siyang tayo na menta tayo mo. Ngong ba kayo kan play. Kiyong ginong to kubor kaya nga patulong ipay pa penbor ban play kayo. Mga penbor ban play kayo. Namar kabay taksi nang naisya tiyaw. Sispa arpo. Arspa saupo. Badlay badwan. Kinong riyap joy kitong nga itong kari kabalit. Tiyap sa nga itong kari. Hapo ka taksi. Extra sanpo ropo. Kabamot laispa. Hato ka no kinyo. Day na mga tang nga banjur. Ba kanay kajaka kaday banyad no syakmat but play no namar ba kinumday banyakan para lo bai kawai gawang skwa ban kandit haganay kapor nga sobat panpaw yaki rangba jang ka kur ba don kawai ka complain kalapoy ka complain menin ka snay badi phone na po ka PWD office bakiong Ladon ko complain na po jong ka DC. Pay ganay raw habi kayo pa mata. Namalang po abalas tiyak. Undawan pildi ng kandang. Namarba katam siya po jong ka pildi sulak. Namarba ya ganay ka sulak kin sinano matatang sulak rang sulak. Tikiyong bagadan kandit. Itay put iba hap ya penbet tesu bahaban ya sim kiadam. Kanang bala siya indalay siyang dukan uang kanlik siya din panprabi ang katukan. Kamu ang kata, bahawa ikan pamentakin. Ikan na ilaw kumsiyan. So baban penpen na kundi itay po, tengah syuang menin. Yang ke department nga ladon mentang sengai, ngin sa ikan lang mga rong ringkat bat kini kipalok kipa penya. Ikayo ba unang tau po jongga piluli nga saya pilatip ya kato objek ka complain ka poy. Report deputy commissioner. Tengah syuang sengai, penbet marmar kanang bakalan kan bet senbet. Ang kuha ba na setiap nuwan biyang kaya di uang penperahan eh. Kata kang no. Penbaik palo mentah kenang ba kani kayo kanong kayo panyabit. Mentah patra suku mut pupatnya layo ka bang. Dik dia layo bala temo. Ila pukre ke nyo. Ila ku iya le kat bala ben pukre he. Kat kum kacing batai do keserkan nya le kat bala ben penbiak mo. Warga kacing baha cing hi he nong kong mun sia ki basong le. Giờ rồi về lại giờ vẫn bala với ngày này cho nên là được chương trình men mình là được bala được ngày mình lại giờ có mấy tí rất sẵn xoay cái đôi chân ra mình tạm bật kinh thôi mà bây giờ nát kinh bằng nhà đài cái được không